Sudan kuumɛ South Sudan chala do ken chaka peno den ken ke yo kuumɛ US ke ne kontin te ka welbang bana jome ban je kwen ka do brana chalat ke ja ala ken wa chika jien che me ngai kon chika jien che ore wit ka gwadul ka US ka Washington ala welbang group development finance wa ken chaka jogo kuumɛ South Sudan no de ne den ke yo to shop ke $300 million million to kudang jok $300 million ka yo to ngwan long yo to ngwana long long wa yu mi jikan ga tiga kuumɛ dung US no de ga den ka welbang wa chaka jogo no chaka deny ta jo o tele yo to bia den ko recordun nyu de gwan wo fanne la ne akam yelen wi hangar ka so ko kujamo tele yo to bia den $300 million to bia den chajo mo chaja kwen wa yote la tup ko la ya korab na ka bukan la na ka re jem ne ken shanga civil servant chaga pay anyok te ka individuals neiti chu korab ti shanga je kan well bank ko ji well bank la ka record la kana keep ana gwadan chi yomi chi ka jen ka wo ka re wi ka South Sudan bukan ka monitor no jem nga ka jem nga chi ko teno chaje ga no kene ko la ji South Sudan yomi chi ka wala kan ya kokno dorar chi moare wi ka South Sudan chicken dul chicken ka tele building net let ken ka wi ka South Sudan la chicken development chicken let la we koram ne ken bukan yo bukan ko cham namo shagu je kuumɛ men la ka well bang no cha South Sudan cha ibn no go be den ka yo anyok cha de den nok panye no de ka den ka yo ko ga jen ta me te ka kor kir me yadi langa je no jino ne mal cha je nok so ku je mo shi well bang shi ken denied lo de shi South Sudan shi ken be den ka yo ka $300 million koni kan la no biken ga den cha chu lok cha ga penden na me ari kel mi bej entama ka queen economy ka re wich ka South Sudan ko me sha yuran kon de kan gaden cha ka ku pen ka ngom buto ko gwada dan en wo wonyam kon kuumɛ South Sudan en gwada ngai kon no already ala peace agreement che yik collapse anyok embassy to wan jen kan re wich ka South Sudan ke juba chet ke America embassy ene chaje gak barantam wale de met changna mentale ji America titere ide tungwan wa ko operate de met logana anyok embassy ko ken ba chiga nyoko mijen kan ga ken embassy ne kere wi ka South Sudan ko chagu jeno wona koro kan ka woniam chet ke me ngai ke jen go kuumɛ dialtino Dr. Yang ma charja ngore le duel yena kanen jikware kana me wa kel mi bi South Sudan be je nangre kor mi cherod be nyok kami e broda kap chunga je kana kono dal na ka so cha $300 million ten cha te je kuumɛ South Sudan cha ga denied ya jugo no cha be kam jota to na me de yena leng bana nyogo wa kala rodo dien ka kuiko de kon madan le rode de kon ngai gwasa me en go ka ngulat ko rodieno okay bikon na me bana jeling